INP Mizo channel clear turte in zain chibai le vek ule Myanmar boy na hian zia omlam alapan hlei theilova an boy zual ni hi ain Khak thina nemin pia kha thile hliam anom nuala nemin lam khatle min andai le dewa voin lamero muntina Boruak ka so sang le deu veka chotiang reng chuan hunan mangani CRPA chuan nemin khan thu chwa asiam vele a kan riat angin Myanmar President Vawiin min chu minong hlainan aman ta ka wangin engma ati theitalova a ai o thil tu lo boi puya na lo bo zui tu turan mamo hleni CRPA chuan President Vawiin min ai o ma lo la tu tur Myanmar Vice President atan Oman Win Khain tan chu arwata thune na pong lak tu sipai councilin an manawangin President hian na athok theilova President in na atho theile ma a thil tul zong President ai o lo thok turin mo phurnan pe ni ti hian civil sarkar lam chuan Vice President thar anan nei le phota hriam rhei nei zo kan ni boxia minong hlai na hian aman tir le mayang emo chu minong hlai na foreign minister thar thau deuh mai at mel deuh u wana mong luin le Japan ambassador to Myanmar Mr. Maru Yama chu nimin pia March niriat khan nepido khopuya anin muwa hetia anin mu nu nimin March ni kwa khan Japan sarkar chuan Myanmar ram chunga Japan mi le sawm te chu anram ho vek turin angen ngalani engwange ti lam hi soitam ngai lova da photang Japan sarkar hian Myanmar ram buai hi thatlama pan thei lokaring bik lawani ve nge yang kan video masa khan minong hlana chuan media pasari lai mai chu chol turin thua pe ti kan soya heng media hau hian chutia han chol mai chun tumbik lo mizima le news media dang point an hna an thok zel don ti an soya engtiang chen nge mala kan tum te ro an soi chiang ri lo heti lai hian Myanmar Now news agency chuan Australia tangin nasazo ka ti chuan tum ti an chief editor ko Vawiin chuan a soi voina Myanmar ram chung din mun tlang pui i thlir ho le teng u ni khata mi som lai thi na rengun khopuya not ukalapa lampo an thom la re mai lova voina po thalai rual huai hotna in jing lama tang khan sipayan du lo zia an au pui le to sipai lamin an tibuaya man pon nei le nual mai chuti chungchuan an zam mi lovani ma se chundar som pakhat chowa chuan police rual an mi man phur tu tur motor tenen lam an lo thleng rup maya ti ngai na om le to ri lo man tok ponom le nual nia soyani not ukalapa kan ta ya lama sipai opna do dalin an pung khom boka chonu lama sipai nan ti darani Myanmar nual boka an mi man social media lama viral atanga han thlir hian kan ta ya pak lama an da khom hi mi za lai an tlingin rin oma DVB news chuan mi zani layan ni ati an mi man chhuwa tura mi puilamin an normek layan sipai lampo hi an thlen bel zel bok not ukalapa township huam chunga bungchi len lammi te ero sipai nena in ep huna lo ma chon dan tur an practice na sangang mai silai le tear gas laka invent dan tur te tran la khau dan tur te an practice na sa hleni ti chuan an hlawh an yang chonudar thum Khawvel khan sipai opna do dala kong an zo chu hlawh in ti takin an triak ta ni in DVB chon soi tin kan chun lampo zia om deu kong puya CDM siam tu ten sipai le police motor dan na an ti chu police lamin an hal sak ve thunga a khudu khop mai taki tra lama po hian kong zo police an no dar anom ve a thil hliam an om le om lo kan re thei mai lo anom lo hlo tura ngai photang Sanchong township kong puidung chu sipai le police nan veng na saviu na a main road lama ero thalai rualten out home nen kong puyan dang le a sipai opnan do dal zel line township thalai rualte chuan voin khan minong hlana naute silai lake invent dan tur tual cher training an nei vele boka an fak om hle ni an zinga hian nang kan ho tu ni ro chumi chuan min ho ro se ti eng ma om chuang lova thalai lekha thiam le huai sen tak ho tu tur ni om tak hi an om trewa
tu ma phut le nor lui ngai lovin ram adam theinan anin buat sai zel ani hi min chian khopui kong zo chu min ong hlana nauten anti dara hliam tuar pahni an oma pakhat phei chu ana viu maya mandalay damdoi inan panpui ngal ani chanchin kal zel kan threman tari lo mandalay khopuya po sipai opna do dala kong zo hi alakal tluang hlea voina po mi pui sing tel te mewan pung khom le ni hetia thu chunga demonstration an siam hi minong hlana ui chau rualin ti daran tumna a anti darma in mi pui hian du to kan lo nga mananiang boina engma om man lovin an trin dial ani sian state lama po sipai do dal na alakal zel ti po khopuya an pagoda ma kong zo chu sipain top turin an tia an top mai lo wangin silayan met puak vele thile hliamero an omlo hlo sian state capital tongchi khopuya kong zo tum anin hor kho mek chu police in tear gas le stun grenade te rubber bullet te an ka wangin hliam tuar pakhat om loi ko khopuya sipai opna do dal na po sipai nan not dar le na sa tin makui khopui kong zo pon not dar le bok tanin tari region the way khopuya cdm hoi hotu ku cho thui chu workshop a online police le sipai civil thuama in thuam ten an beya an man nya soyani Irrawaddy region patin khopuya po voin khan kong an zo le a anni hi february ni sari atanga kong zo tan khan nia voin nen tumli ngot silai manga no dar an tok veta voina sipai lamin an no dar na lama hliam tuar mi pahnian ombok mandalay tada u lama ero sipai daudal na hi sipai le police lamin tear gas le stun grenade te rubber bullet te nen an bei vele boka hliam tuaran om nual nia soyani homalin khopuya hian mi pui sing chuang mewin sipai opna daudalin demonstration an siam vele a voina homalin khopui kong zo hi buaina om hriatani lo paku khopuya po sipai ne nanin epreng chungin kong an zo vut tho buaina em lo nia soyani tin petroleum mon pui chiao khopuya po na satakin kong an zo bok Myanmar ram chung mun ranga ni tinin sipai opna daudala demonstration siam hi soisena ni lo kanti kha tun tumpo atlang pui langsar deuh sipai le police ne na in ep deuh le buaina omna lam kanan soi deuh bik mayania state le region tina khopui tin hian kong anzo a sipai daudal na hi an kalpui zelani ti kha khria ila thange sipai daudal hi thil tul takani ti lan tir tu pakhat hi kanan soi hra mange rengon le mandalay kong pui dunga om nepi do khopui hel na kong pui lama chian khin su muna bodom ching tu te chuan an bodom seng pa in sipai opna an daudal zia an lan tira lolaman na thok hi mi za velan nia an na tho na muna po sipai opna kan du lo ti in an la awrwal thup thawani nam khan khopuya chuan sipai opna daudala wangan nun na chan ta te pualin hun an lo mang ve thung minong hlanan thu nei na pong lak ni february ni khata tanga tunin kar hian mi som nga chuangin ramtan nun na an hlan to a heng mi te zinga tamzok hi thalai rual generation z anti mai kum som palia tanga som ni inkar mi te anni nam khan khopui hi sian state mar lama omania voina lusun te pola hunan manzo hian kongzo antum ngala mase police in mi pui in hor khom thailo turin anti buaya man an nei nual bokani sin kain township a toma khwa chuan mi panga police laminan man toma khwa sipai do dala kongzo te chu police tenan man thei mai talova lo lama tanga ho mi panga te chu sairo kheran kena wangte an na thona man tur petrol an lo le wangte chuan police hian engma thuzo fiana po nei lovin kho chung mi puite ma an vona sa hle a an chau nok thlengin an voni te chuan zela khung turin an phur zui mitta lam hi an tharau mi deuh bik nge moni sipai opna do dala kongzo hi ni tinin an thok chuak na sa thei ve viawa tun thleng hian sipai le police mel an lo om lo hlova ati ziangot mai voin mitta kongzo po ke kal tok bai ka lo ti tok an om nuk mai maupin khopuya charity lam thok tu te chuan police sipai le an chung te
mi report mang ho tele an chung te CDM Khawvel sarkar na thok tele an chung te chu chiat na an ton po in eng ti zong main an tran pui thei lowang ti an lo soi to a minong hlana naw te hi an tlom la ve hle niang voin khan charity group a an ho tu mi pani an manani voin ha kha khopui kong zo na sipai le police te chuan civil mi pakhat an vua a an man zui bok an mi man hi tu ber nge ni ti news kan la khom la hian an la chiang thei mai lova comment lama ron soi thei inom chuan kan lom hleang Haka Times na soidan chuan minong hlana naw tele CNA te hi anin bedon ani oma sipai lama tangin deputy commander le CNF how tu te hi anin mudon ne soyani CNF thupuang tu puthet ni a chuan khoilai hmuna in mutur nge an ni ala chian lo thu te sipai lam hian eng thu ngen soyang ti an hriat lo thu le an ni CNF lam chuan CDM thopa kong zo te chunga boina siam lo turin le tuna an man le an thren tak te chhuwa thuai tur te chu an soi turani thu a soi ni in Haka Times chona tar lang ani nemen kalemio khopuya kong zo na telve san mio mi pani te chu kong zo zo an holam chin sai khuwa sipai ten an lo man ani India sarkar lai pui central atanga order an mo angin Myanmar refugee te lo dong song tura thuan lo chhuwa to zong zong chu cancel ani thu tukin khan soi a oma ramri depa Mizoram district pani champhai le longtlai DC thu chu masa chu order an mu angin an suit le ve ti social media lama kan muwa India sarkar in Myanmar atangaral tlana don du lo chungchang hian kan zo chin na thlak te zinga zo na siam lo theilova kan pharat hi engwanga hetia tatak nge moni le ti hi kan ril ro lo theilova ni kan hriat tur chu Mizoram hi India rama state pakhat ve mayania ram le ram Inlaichinna chungchanga state hian thu nei na nei lo ti hi ani ram ri po hi state police ten an ve ngai lova India sarkar lai pui central lamina roi le aruat bik te chawin an veng thina ni refugee chungchanga alo lut tur te phalna pe theilo ma se alut to sa te lo chom dolero state in adu angin remchang asiam sak ve theibok ti chuan India hian engwanga Myanmar tangaral tlan te hi lo dung song thadu lo nge ni ti lai tak hi kan zo chin na thlak te hi ral tlan an ni miawa wangin kanin zot lo theilo boka sang ni le som ni October thatir khan Indian Foreign Secretary Harshvardhan Shringla le India sipai lal Chief of the Army Staff General MM Naravani te khan Myanmar antloa khamitum khan State Councillor Aung San Suu Kyi le Myanmar Army Chief Senior General Min Aung Hlaing te pani hi arang ve nan ko mani hetia mi pani te arang ve an kom hian Myanmar ram hi hruai tu pani noya omani na an pompui ti nan ani mai ome India palai te hian Min Aung Hlaing po hi Myanmar ram hruai tu jing an pom ti na ni theyang engwanga an pani bechedu mi lo nge ni ang le India hian Myanmar sipai tat mado te man turin helicopter te submarine sipai motor te le torpedo tam tham takalai tir to a ralthuam lama insum don ton turin in rem na nei pui mek boka tin India rama private company paret lai hian Myanmar sipai te nen hian sum don na lam hoi Inlaichinna nei hun lai tak alo ni boka atoi zong in soila India company za chuang hian Myanmar sum don an kalpui me kani yan ko nga Indian Embassy na chut dan chuan heng company te investment lut zong hi US dollar 1.2 billion la yatlingani nep lo takani chu yan ko nga tang hlavak lo tanlin regiona petrol hit fim na po US dollar vaibel cheruk man huasiam turin ma latan mek bokania heng sum don na kai noi kan soi ba ka India sarkar lai puin ro man na lian le hau tak zit mai kalpui mek India Act East Policy Look East Policy tia kan hriat lar em bok hi Myanmar ram kal thlanga ti hlo thlin thei chawani Myanmar puina tel lo chuan a hlo thling thei lo tupani kaini Mizoram ina kan nga hlel ve em India ram khopui Kolkata atanga Myanmar long cholna sitway mangtangkai tura
million zali le somriat le pali zet senga kaladan multimodal transit transport project asiam mek te po hi soi mai rual ni lo bokanga henga lang sarzual kanan tarla na tang ringot po hian India sarkar in Myanmar mamo na sat zia hi chu kan rethiam to mai ome hei zat sumpaya central to na hi Myanmar sipai sarkar ati lung oilo chuan voile khata thlon vek thei chan na hlir ni mai thei ania wangin India tan hian Myanmar sipai sarkar du lo zonga khosak mai chi ani lo ti na ni chu China hian Myanmar athunun kan ti lain India ro hi chuan a hlau em zok te po a angalom le hetiang hi India le Myanmar Inlaichinna ani mek lain heng ram pani te hian an mi man te in hlan let thei na lam chi extradition repatriation treaty ero an la nei ri lo hlova ati zia viu ri tun naya falam deputy commissioner in Myanmar police officer Mizoram lo lut te thon let tura angen na po India foreign ministry spokesman chuan official in chu tiang ral tlanan om thu kan la dong lo ti na la chang ri ani heng hi thilom dan atlang puan kanan soyania kan parat po hi tong podem thei chu ni lovanga kan zo chin na thlak ral tlante ro central level ni lova Mizoram sarkar level tala in hum him dan a om ngei turani Mizoram chief minister Puzoram thangapo ama ngei na lo ton riat ani poka ral tlan rambuai ti vel te chu kawai bel ti khopat hil om zia muthiam tu ani awangin kanzo chin unaw te tan po tran alana sa hle tura kanan ngaya atran lak na po malso mena omani India sarkar lai pu hian ani na taka chuan Myanmar ral tlan te hi alom vak lovang ti chu kan soita ka tang te khana chiang viau ome masea ma Puzoram aperin kan unaw ten nia kan hum him lovin tuin nge hum him chuangang ati tlat chuan central lampon name lo thei lovang male chief minister za om tak Puzoram thanga chuan heng Myanmar tangaral tlan lo lut te hi Mizo mi puite chuan kan lo kuang ko don ani ti assembly session a puan chua ba ka ama kom tu international journalist ne na po asoi boka athamuan thak dap hle mai voin khan Mizoram chief minister za om tak malak na chuan India sarkar hroi tu teril ru asu her thei ti alo lang fia ta ni Union Home Minister Amit Shah chuan Mizoram chief minister Puzoram thanga chu bia in Myanmar atanga refugee Mizoram lo lut te chu thon let an ni lo tur thu aron thil ta Zoram le Khawvel mun rang atong trai na hi lalpana changa alom om ti lo rual ani lo ole khir tu tenin lo bengwar phale ngei kan be sei kan chanalin lo thir zel don nia